эмне? Батыр болуңду ойлоп атасың. Найз, жок дегенди сен айтпайсыңбы? Эже, мен айтайын деген бирок. Эмне бирок? Эмне бирок? Анда ошентип кор болуп жүрө бергиле. Таза үйүктүн рекет экенин билем. Каракчылык кылып жүрөт. Деги аны эмнесине коркуп атасыңар? Айтып эле салбайсыңарбы? Мен албайм. Сен эртең ата-энең менен келесиң, уктуңбу? Эже, ата-энем келген мен эмне өзгөрмөй эле. Айтып жатпайм, кооп кеттим деп. Койчу, карачы керетеңди. Өлүп калып, майып болуп калсаң эмне болот? Азыр милиция келет. Бул ишти бүгүн ушул жерде бүтүрөт. Вам не oldu? Жыгылып кетти да айтпай тур. Балдар, оңға сол бар мені олға. Азыеке көргөзбө бербей жатасыңар. Bir күнү өңдү чактап кетсе, өңдү тоноп кетсе, ата-энеңер кайра бизге эле келет. Бирок ошондо кеч болуп калат. Ошондуктан аз казыктен ток деген бала марш жазып бериш керек. Жаз. Жок, Жазасың. жазбайм. Эмнеге жазбайсың? Айтып жатпайм, кооп кеттим деп. Балдар, ар бириңер ата-эне үчүн бериштесиңер. Бирок ата-энеңер билбейт, баласы көчөдө кандай экен. Бир нерсе болсо эле, мен балам күнөө эмес, мен балам сүттөн ак деп чилейлешет. Бек өлөкмөдү. Эмне калды буларда? Не алмайлык? Арыз жок болсо, күбө жок болсо, алпак тамайбыз, кой беребиз, кайра сабайт, кайра тонойт. Шашпак, sevdi var. Болтуруңба балдар, келечегиңерди ойлоңуңар. Бирок ал Казбек мен көзөмөлүндө болот. Айдот, күндеши. Бiri uksa çıpladı. Şaşpak, sevdi var. Abi ay. Ay elim sana ne oldu ya? Gelin ver kaçı. Şaşpak, sevdi. Birin dolu bir dükmeyi sor. Birin de size dalmayasın. İyi. Balдар, kızlar, o birinci klasse tünceli bütünüzde bomba etmeli. Балдар, эмне казак жөнүндө милицияга айтып бербесеңер, батыр болуп каласыз деп ойлоп атасыңар. Бир күнү казак келип бирөөңдү бычактап кетсе көрөбүз ошондо. Ким күнөөлүү болот? Азиет, болчу. Ey kızlar, Balдар, uygulaçın. Oşul gazetin emniyetinden korkup atasınlar. Barına çoluk var, soğuk salbaysınlar bana. Сен балдар түшүнбөйсүңөр. Balдар düşüngönler niye? Çoğun içinesin savay, tonun, annesini düşünerler. Kızları, var geç. Baş olup oturanı başta unutmayın. Ой, эче. Kızlar, çeci olmayışı git. Baklar, Казбек акча бермекмин. Бир аз жетпей калды. Калган 2'de öğrensin. Ошон үчүн сабак салдым. Саат саам не болду? Emaacımları. Айтпайсыңбы? Gözünleri bakmayın. Эй, дайчы. Жак не болду? Акча таптыңбы? Такыр эле көрбөйсүңбү? Göbeğinde benim ne alayım? Haydan koyarsın, haydi. Ya! İşte сурап турда. Сен менен Казбекти таяк жооп тажадым. Benim ne alayım? Kemalları. Oldu. Ben okuyayım lan. Аттестатты да албайм. Акчаны да бербейм. Данчик. Бүтөбүзгө эки эле калды. Чыдап койчу. Өзүң аракет кылбай жатпайсыңбы? Ey, айтчы. Мен аракет кылган кезде мен не кылайын, айтчы. Эй, дайчы. Кыскасы. Акча таап уктумбу? Кантип табасың билбейм.
Akçayak Nurulaç. Atam salgan börek. Ya. Ejeke. Akçayak Nurulaç. Atam salgan börek. Atam kalmay kaldı. Ya. Ne deysiz? Akçayak Nurulaç. Atam salgan börek. Akçayak Nurulaç. Akçayak Nurulaç. Ya Azim neyle otasın? Halbuki ben aytayın deyince sen aytasın. Dağın neyin aytayın? Ой, Байкеңнің баласы үйде жүргеніне 8 жыл болды. İçine ақша салып қойышпайды. Өткенде ақша салмады. Айра салып. Ой, аны 2 жыл бұрын салған. Аға датчикке киім алып бермедің бе? Ал енді тамақ жебей бе? Киім кимей бе? Ол кетсін. Азыр айтам. Сен айт. Мен айтсам қатты ұйықтар. Датчик! Ай, датчик! Аяқта жүр. Ей бала, сен Байкеңмен сөйлесіп отыр. Баршы. Ей бала. Атыңның çalıp жазып атауын 11 үстінде ақша сұрайсың. Жоқ. Телефоным жоқ әле. Ей, біреудің болса да çalıp жазып сұрайсың. Çal. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back. Ne deydi? Telefonda çekin. Atam men 2-3 gün bұрын espeşkam. Kırgızстанға келіп істеп жатқан болчу. Ей бала, атеңіз сен жөнді ойлай бұл. Bir anda biz ötmesine böyle. Canım taş bordu verirken o. Çalıp cicaz koşmayın. Yakta salışmayın. Ejige. Emne? Россия арқылы ақша жап жатыр бұл. Ей бала, бұл отта таш бор емес. Onu aytып қалмай қойсын. Sen не үшін жалған сөйлесің. Мен саған қайсың, ай. Қарасың, ай. Айтасың. Шүмшік десің. Қарасаң айтып жатқан. Мен бұғанша айтышпай келген. Мен айтacağım. Өзімді қорғауға күшім келеді. 11-ші класс бол. Анда? Қазір қорғау. Ай,
Полковник. Ben unuttular hatta. Bilmiyorum. Sizler beni unutkan olsa. Anla. Anla ben nasıl unuttum. Geçin. Ben hayatta çok... Dançik! Dançik! Dançik de o da. Hayatta ne biliyor musun? Allah! Yaşar babayı! Dançik canım, Dançik! Çözdürmeye kalktım. Gözünüz dinlere şaşayın. Benim hiç dersiniz çok bozuk. Oğlum sizlerden canlı olacaklar. Başına kıyın iş düştü. Muhallimday. Taktın bak. Öz ömürün kıyvalsızlık, bilimsizlik, alda koygan kança oğan iyiliklerin var. Sen anı unutma. Balkim gelecekte sen belgili üderger olsun. Adamlardı darlaşsın. Anan sen menin, ateneğin, dostlarım, bir tuğanların degili bardığı sen menin sınıf tatışarsın. Öspürüm, hiç vakta öz ömürüme kol salla. Sen gelecekte geyiniz, cihatas. Sen jetpey kalgan maksatlarına, baldarыңды özüң жеткізесің. Başına qандай bir müşkül iş düşse, mына милиция қызметкеріне қайрылма. Тура балдар. Полиция қызметкері әрдайым сіздермен